mua ia o le fasili mai se update o le radar le mkangaluenga le sa fatino vai asunte ni ia o le kulanga o le ngaluenga le antanga ngaluenga le sa fatino ia sa anga ia fulilo ia mfapea ona tafia mai ia li se tolua o ila uangi mai sa ma ua ko le mkangaluenga o lo ia ile fatoanga le ia fulilo o le ali isfulu ono tausang ia male ali ilo sfulu lo tausang le o mai ona fatino mo lianga ntanga luenga kali e fo ile aso fa masinonga e feololo anga I la au fo I maluanga le sa ma ua mai ntanga luenga ia le fo ua papea onga fatino e tulanga masani pe o le poinga ma tuina tunisi vaenga fa maunianga o Tester Straws ia ai kali ai lia so fa masinonga o isi vaenga le sa fa afsili mai ai ia o le tulanga I le fa alavelave le sa tula I mai salani ma le fa alavelave le sa tula I mai le I tufulele o le fa alavelave le salani ma le fa alavelave I tufulele ni kula I mai umai la susa ile taia o le asa I mai ai o le talonga le to Samoa o le mta upu tufulele nga mua li poki mai le mtanga luenga o li poki mai po se me le ongur kai au ia o le ua fa mautu ina ai e ko lua ila ua le nga malili wa ile fa la tau ta vale le ia manisi fo ile sa manu ai ia o le fa nga solo ia tulanga o susuenga ntanga luenga o le mta upu salani ia o fa mautu ina fo o le sa afia se I se fa la tau ta vale ai le o ia ila se sio maliu paule tulanga ia wana o le si a inga le sa malanga tu le la ko felo inga fo I fale ali ia le sa tula I mai fa la tau ta vale le pa tulanga fa ftai le o ia se Soifua o fa pe ona afia ai pe ma wa fo le ni fa la lavi o isi vaenga I pe ona tuina mai fo ia fasile tato vaenga o le media ia o le tulanga I solo ta avale le tae o le sa ia o tulanga ia I le fatinoina fo nga luenga mtanga luenga ia o le sa kam fai mtanga luenga ku inga ku ia tulanga masani pe o le pe mika ma me fa pena ia ila to lo fa pe o to fatasia ia parade ia sa fatino I li vai aso te nei o le tulanga Manuia le ia se manatu o le afa pe ona to fatino no malo le tunu le sa ia ai sa mai ka winga ka o le sa ia le to fatupula ia o le mamalo le tunu uanga I mai lungo ka ko o le tele me to fatino tulanga o le la ko parade ia o le oval fie tele ia o tapenanga le kakumkanga luenga neva yaso ia ua fuafua ia fatino ia tulanga o ngā luenga whaopopo ia po operation ia mtanga luenga ina ia lava puipu ia malo le tunu o le awhaapea o na fuafua ia anga I mai I talfata Iopia ia mall parades ne e le o le fo e mai tawina mtanga luenga I lungo pinga tawhailani ia o le ma ua o ia fuafuanga anu fo itua nu mala la fanga itua e fai fo ila go parades ia o le ala ka fai tu fata sise nga luenga ntanga luenga ele nga tel titilo I le talfata Iopia ia o Samoa atoa e a fia I masala fai ia ono tulanga lana I fa moe ia anu mana la fanga ia e se fo ia fa ala putu o lo fo ina fa ia la to parade ia mo le vai asone ai pa wale tu langa o le tu alalo ntanga luenga ia ele fa manatu fo I malo le tu le ka ua ia lai ona tatalo atu le fa mo sa ngale mu
Ia pei fo na sila fia ia o le sa ia whaamtalanga fo I inisi o parade ia tunu I fafu. Ia le sa ia si mawhine le sa pa mai le ta avale mi whapea o ni tu ina atu ai I le whalema. O le tūlanga alina lea lai o na titalo atu le mtanga luenga ina iau sita ia uma tūlanga o tatou tūla fono. Ia e mai sei fo I le whaamua mua saunga le mo. Ia o le naunau ta inga ina ia awane ia se ta sea afia mai ia se soifua I tūlanga o whaamua mua ia se tatou atunu. Ia ai o le fo iwa whaamauti noa ina ia o le a whaato o tele fo I le tiuta mtanga luenga le susa. Ia ona o le tō Samoa le ta alo I le vaveao le susa. Ia o lo ia ia la tūlanga na ni vaenga fo I ono toe tūla I mai. Ia o lo lava le whainu mera fo ia le ale mtanga luenga nei tali e tua ini whawhitau. I le tae awa ia le sante e nei ia e to tele mamanu le atunu una vala au mai. Ai me se a ia no ui e tonu talfata I o pia. Ia o tūlanga I whainga solo ta avale ia le whapeni tū mau se vaenga se tasi. Ia ai o le sa tamu whai atu mitanga luenga e tu ina tu se sosoani manu le atunu. Ia le sa vala au mai. Ia ai whaamue muele na o le ala si iti al whainu mera la o whainga luenga. Ina ia mawhai ona whaatinu ni tiu te tau whai e tau fia mai ia le tele fo I o le ilato o le a whapea ona whaatinu ni tūlanga le talawhia ngai lungo tatou awale tele ia me se fo ia le tau mawhai pea e tuina atu fautuanga ni malo le atunu tūlanga o le whaamamalu ina pea o le tatou aso sāpati. Ia o isi vaenga e peo na whaafsili mai e fo ia le tatou vaenga le milia. Ia o le mata o pule e peo na whaafsili ni ai ia le tua inga fo ia I whaasalau le whaasanga le whionga le minista. Ia tatonu o ni tua inga ia o le sa tula I mai le whaitaimi fo I vesinga onga ia le fifima St. Joe. Ia pei fo I ona ni e lungo o penga te whailangi ia nisi fo I o whaasea mamalo le atunu I tūlanga ia pei tau sila fia o le aso ana nafi le sa whaatino ai ia whailoa inga onga nei e lua. O le whaamoe moe ia o whailoa inga le nei ina ia toe a ver whaamamafa ale mitanga luenga. I le tūlanga o le tūla fono ia mai se fo ia le position fo ia le mtanga luenga wa onga I le nei vai tau o le ukako o I vai kau suenga. Ia o le tūlanga I le whata o le avanoa ia me se alon whana o le tunu ui o tāpene suenga. Ia e tāpene suenga ia e taatia tūlanga o whewesia inga ia le tūlanga ina whoanga whaitele ia pia. Ia o lo o whaanga solo fo ia su e suenga le vaenga fo isu e o lo whenga I malimta upule tamaiti a onga. Ia peo na sila fia foi. O lo o iaia le tula fono le o le Young Offenders Act. Ia o le winga o le tula fono lea ina ia maua vanoa mo alom whanau. Ina ia awaine I whaatino mo lianga masana. Ia ai o se awala ina ia awane I o tuai o lato o langa I experience of amasinoma. O le to tele la o alom whanau ia o peo na mai lipoki. Ia o le sa issue ia warnings ale mtanga luenga. O warnings ia I le whapea na o le tamaititi. E te tau na whaatino warnings ia I le presence o lona mātua po o sanga guardian. Ia o le whamawina ai peo na I le lipoti intu ina mai. Ia o to tele o so far ia e to se fuluma le iwa ia nisi fo I o whana o le wamai e ona issue ia warnings ia mtanga luenga e peo na ta oto mai lalo tu la fono le o le Young Offenders Act. Ia o le fo I ua whamawina ia e fo I nisi o tamaitia o ia ona o le tūlanga wa lava ma atoa ia tūlanga o mau.
ia leu whaatino ai ia molianga o nisi to o lua o whanau aonga ia mai le kolisi o St. Joe. Tūlanga ia suenga o loo whaanga solo. O le tele o le sosoani fo'i pe ona ia video sia sa post i lunga o tatou i penga te whailang. Ia o loo whaongaina ni tanga luenga e tau whai identify la tau lesa a wai i tūlanga o whiwesia ingi e tametia o. Ia tatonu a whaamautu umawaenga ia o le a whai lava molianga masani pe ona whaatino ni tanga luenga ia mtu ina tu fo ili whaamasino. Tatonu o nei vaenga na lesa tu ina mai e fasilia le tatou media. Ia ai tu atu pele avanoa pe inisi vaenga upa uia tea. Lo funga ila fasilina sa pimo spina ngalo konsina. Ini tau sa papelana. Por siempre faltar no en Malanga le sa Malanga New Zealand. En Malanga pone mucho en Malanga el como si le estaría. Yo tanta una sa amai. Y le suma eso por tonta. Okay. Ia malo faftai o le tūlanga i whainga malanga le ale whiunga komsina manisi fo i mātou le sa awe atua i New Zealand ia o le tali atu fo i se vala aulia tu ina mai le whiunga komsina New Zealand. O le avanoa le sa malanga atua i le au malanga le nei o le whaatatala no o ni vaenga i whai ona fisosoani mai ai ia le tanga luenga leo New Zealand. Ia i le tatonu tanga luenga o leo i Samoa nei. Ia tatonu au tanga vai le fo ia te oe tūlanga o whainga paanga ia ni tanga luenga leo Samoa ma New Zealand. O whai fo isi leva o whaatino vaenga nei. Ia ai o nisi o vaenga sa tamu whai e whaamautu mai le whainga malanga le nei o le tapenanga lea le tatou malo i le Chockham 2024. Ia ele ngata ilea ia o le sosoani fo ia a New Zealand. Ia a o tamu whai le tatou mtanga luenga e tāpena ia le tatou Police Academy le ua ma a matalia o na whausia. E te leani vaenga o le sa asia. Ia e misei fo ili toi whaamautu o poloketi tuai. E pe ona ia ili poloketi lea o le sosoani New Zealand i le tatou K9. Ia e pe ona taunu uatu le malanga o loo ia se sui o le official duty o masina nei e whaamae ai le ono masina talo ona i New Zealand ia o onga ia o le dog handler. Ia o le ala e whaamoe moe a whaauina le sui lea le tatou official duty. Ia o le a mawai fui ia se K9 whaopopo e sosoani whaatinina o tatou ngaluenga ia. O le tūlanga na o le whainga malanga atu i New Zealand. Ia o le whaamautu ina o whainga pāanga ia ma le tatou ofisa o leo i New Zealand. Ia telefo i avanoa sa mawel au malanga. Ia sa whai fo i le whailoa inga ma alo ma whanau sa mo o whaapia o na ngā lulua i tutonu o le ofisa o leo i New Zealand. Ia o loo ia ia whaamoe moe ia i le tatou whaamoe moe lea whaamoe moe fo i leo le Chockham. Ia e maua se avanoa e malanga mai ai alo mwhanau ia e tauto i ngā lulu e whaatasi. Ia wale fo i sa whaatino i le tausanga luafis fulma le whae le seats. Ia o le vaengana lo tau mwhai tatou mtanga luenga i tāpena atu iai. Ia o le naunau ta inga ia ona o le fontanga le nei le Chockham le o se mea lai titi. O le tūlanga fo i le tau ona le lei ato toa tapenanga si o tatou atu nuu. Ia e mai se lava le puipuinga saunga le mu o taitai o malo i e whai malanga mai. Ia o le tūlanga na le wa matalia i tapenanga si o tatou mtanga luenga. I le malanga le whiunga komisina i pio na malanga atu ai i na watali mai ma mtoi malanga atu i fiti ia o le whonutanga le J-Hops ia po o i la tau ia whaau lulu i ai ia la po o ofisa
tau puipuinga o ngā sami. Pe lau ni silafia ia o le tātou vaenga o le maritime. Ia o lo ta oto I lalo ni tanga luenga leo leo. Ia o le peo tūlanga nā le sa awa ia tu ele fiunga komsini. Ia o le whaatala noa ina fo I o ni tūlanga e te tau o na toi whaamautu. Ai maise I le tūlanga lava lea o le ia malupuipuia ia tātou o ngā sami. Mai le whaonga ina I lātou ia transship bai ia tūlanga o vaenga ia peo sa ngā tūla whonu peo ni tō mai tauina peo transshipping o whala a whasaina. Ia manisi lava tūlanga whapena. Ia peo se tali atu na autanga vai e tusai o le whafsil. Olo inga la e fuwhanga le whono a whaurunga malu tau kina na whigo whaha. E se vaenga leo leo I Sila e malanga mai e so tau au malau tō pitola au whatini mo le vaenga le pupui. Ia o le whaamoe le nā le sa whaatala noa ina le whainga malanga. Ia o le utua a mata ia o na whaatina whaatala noa ngai. A o le aunga nā o le awa iatu ina ia whaatala tala noa. Ia pe o iai fo I se whina ngalo o le tātou ofisa leo leo New Zealand. E toi whaatinoa I ia le whaamoe le pe o na uta ua le sa whaatino fo I tau sanga lua awhis fumalwha. Ole Samoa for lepe Manuia wa we se tangi whaulu mai le tamaita I o nei le beach vale and restaurant. Le anita mai yali batai tu sa ita pule yali tu visi tu walena ko ina tama. Okay. Ia whaftai o le taimi nei le I whaamautu mai ai a whaapea a whaamautu mai ia o ni te whailo atu le. O le tūlanga le nita upulea, o le ale le whainga le process. E li poki mai ia le pule o le whaitani māloanga I le STA pe reporti sao mai a te auto. Ia e mi whai lava o na whaatino tūlanga o le ripoti sao mai nitanga luenga. Ia ai e titile fo nitanga luenga po a ia sol tūla whono whaatino. Ai a whapea o se tūlanga e mawhai o na address le STA. Ia ona tula I le STA e whea ngai lātou ma le mtāpuni. O le tapena ngā tanga runga wakai mo vai aso tātou tāmonga sa hilina o le tūlanga. O le mata watu, o le tapena I awa e ave pe vita. Te lo fui o le I e pōwhanga tō telefoni e whātino le tūlanga langalango I le so. O ma, awa e leo tō whaifeisa mo le sa. Ia pe an tātou I lo tūlanga le nei le santo. Le whaitā whiu le loto whiu le tū. Le sfuwhonga I le sani. Ai pe tāksanga ina tangata le whaia lātou pōwhonga le tāksanga mai mara pe mita la sa. Pe lewa tātia hoi le tūlanga le puipuinga masani leo leo ai sa wato pea ia le tunu o whakino le aulanga. Ia o le tūlanga ia pe ona whatanua ina fo I pūlenga. I my experiences ia I vai aso fo utuana. Ai me se ala salente atu nei le to tele malo le tunu lento ia ngai mai. O le ua ta pepe ona o fai atu le ua fa popole au fainga luenga I ko inga lue ma mai lesa. Ai fa kingo ngisi I ku langa inga ia kau fa ITT ai la le tu langa le o le o fa le ma fa o ta vale ia me se fo ia le manu le tunu ia sa mai tawina nisi o le no fo i ngole afi ta vale I tu langa I le saunga le mu o le wingalana le ala ia na fa populity te ma fai e poloka I nisi o te faala o le talfata I opia ina ia tau fa ITT ai ia le tu langa le o le ai me se lava avita vale ia le o usita ia tūlanga o tūla whono māsani. O isi vaenga tā ua o lea e whamamawhai ai ia le ngā luenga nei I le nei vai aso. O ele o whapea o whaatanga ina tūlanga I o le vatul pēmita na ala waile o ka avale le ipāsia. Ia aveta avale le ini ala tōla I sene. Ia ona o le titilo ntanga luenga. E o vaenga uma ia e ono le petia I se Soifua se isi. Sau se aveta avale le masani ele ia sona lai sene ai
afia atu ai se malu le tunu ia ona te lea le o le tulaga o le ai o vaega o mana ia la taʻituina i le kiuke ma tagaluega le la fuafua e a mataluiki ene ia e lavea atu ai ma le asosā i le tiu te faapitoa lea ma tagaluega Se sila le sama le bua latou nei a o le fegaso loa i masani o le asosā i faatauga ia magaʻi foi nisi le lotu ua o le isi vaega le a sa molimauina le asosā mo le fai ai ona feoai tagata nei o e fai faatau ia magaʻi foi le lotu ona ua matua poloka uma e taʻavale ia sa mai ia le aua le tele ia o telo foʻi ua faigatā i malo le malo na faatiga sisiaga i oita ona ua matua fai o auala mai ute e tau mai taula a le auala utua taulaga faatami ua matua poloka atu ia saʻole o le tulaga na pe ona o taʻua e aogā mea sa tulaʻi mai o le fai ma le sona na tagaluega o le faapoopoga o le fainumera lau faigaluega ina ia mataʻituina la matau mafai e enforce ia ua parade a ia le sa faatino o le ga ia le lane ia sa tuu ia i na tagaluega ia taʻavale ia ai alau pea isi lane tina ia mafai lava ona feuaʻi ia le malu le tunuu i latou e lē o faapea e lē o auai mai le parade a leia i vaia me afiagaʻi ai ia ai le gata foʻi na ia ina ia faavanoa pe le auala e misi faalavelave faafuaseʻi ia o se maʻi ona manaʻonia ona ave le falemaʻi ma tulaga faapena a o le tulaga na le lu fuafua ia le tatou tagaluega nei wiki e ia seʻi momosi lamakua lagi ia lagi faalefaina ia e mosilafia o lea faailoa mai e ogokeleʻi ai ia e tomu ae o le pemika e lē totougia ae e ana manaʻomia ona ina ia mafai ona faamautū atu ia i latou o lē tufaatasia ia kakou parade ia conditions e tatau ona fai ai o conditions e mafua ona faataʻatitia ina ia malu puipuia uma le atunuu lea e auai faamoemoe ia so e tele a organizers ia e lea ae leʻia e tuuina atu ia i pemika e toe faia le feiloaʻiga ma le matagaluega e toe faamanino ma faamautū uma tulaga e tatau ona usi taʻia i latou o loo tufaatasia tatou faamoemoe Was the Sunday parade illegal because there was no permit? no o le asosā e leʻi ai se pemika ga isu ai ua ovatele le fiafia o Samoa ia ua lē mafai ai ona tāfia le fiafia o ia e luga le aua le tele ia ae Any charges in relation to the Saturday and Sunday parades? Celebrations? So far leʻi ai ani moliaga o faatino e lē o iai foi se agaga o le tagaluega e faini moliaga e pau a le mea lē tau faamamafa aku e le tatou matagaluega o le saoga lemu e tasi a le ola e tuumai e le alii ia ae aafia atu i le taimi o parade ia o kalukogo la le maua le avanoa e makamaka i le final ma nisi mea ma nisi kako events o luma o faapeoga fuafua ai mo le lumagaʻi and o le soga kele a ia pe ona tou titilo i ai there was a video circulated on Facebook tama le sapaʻū luma le SCP sa agofo i kua le kele le kaavale ae oso le kaavale e paʻū i kua e kelē o afiaga o lou tino pa e paʻū mai se kaavale migoi io laki e leʻi paʻū aʻe tau i lalologa ulu po se mapega but o mafuaaga na lea lai ona avaku pea le tuʻalalo o le tatou matagaluega ia e kauala aku i kakou media areas e soasoagi tulaga o le faamalusia le sauga lemu si kakou atunuu so tele o tagata ona la ia sa ia i le fiafia le fai le asosā a lē te sa mai e le fesemaga e molia a o le ona ia no faafaitele tauna molia o le a se faamatuaga matagaluega la ivaliga ia pe atoe aliali mai le asosā ia pe ona o taʻua tipi o le la pakuaʻisiʻi luga le fainumera o leoleo ia e o e faatino ia kakou tulaga o galuega ia pe ona o faailoa aku o le asosā ia
ele ia se manato le ato e o mai mama le tunu undu le sa fai pe parade ke le so na ia sa fa pe i vai mama tu langa fa pena ia ai ona ole e se taimi mua le o au sia il kako au le fo tu la ia te to no tu langa na wala ngoni to e fie tele manu le tu ai o tato ti tele la fati no ia mata tu ina ma vai ngai pe tu la mai the weekend te atene ia ngai se e tu se ava no ti fa mo bole la fio ngai si fo ele o titilo Brisbane sa to patilo ita ba ko ta pa o le den fai ta festival to la timine como tu fa to wa ko ta pa du sai ni le ke e sa ba ang wala tu patilo le fere fai le ko lo fa ka spola I fai fa fia ko lo ka ta ang vai ta ka te to na fa ta me e to fa ko ka fia e te le o mana na tu fo ile ka tu ko le e la foi tu e tu malo ko fa ti no tu ma tu na le pa ke na si tu ala ia fa tai mo le tatono e pe ona o ta o le ma wa ton tanga le ngai lungo pe ngata fa ilang e tele no umala la fanga o le fua la ko fo I mo le weekend so pa tu langa le ia I o le tapena tu tanga le ai mana ia I o lo fina ngalo ia te tono le no fo ile o fa longo mai ia I la to o lo fua e fa tino ni va enga va pia ia o le tūlanga na e sili aku ona sefe pensingi sefe ia le soifua o alo whanau le kau a mai mamao mai kua ingi ai whaakingo ala kua vaenga umai e pe ona e tau e au ngafo inga e koe tu whaatasi ai nu umala na whanga e fai fo I ko nga ai mama fa pena ma ko ma nga ia nga ai kia ia ai on ka ko ia ka nga wen wa nga lu e mo pui ia o fai nga la o ka ko activities ia te tono le fa longo mai ia le manu le tu le fo I manatu mana ni mata la se additional number o le au fai nga wen le fa popo no le fatino na o le ngaluenga I saunga le mu pa o le stona I na sta o le tūlanga masani ai tūtanga luenga ona o le so o le weekend pe o le taimina e to te le au whenga luenga manulu ta penpena mai e mo le amtanga vaiasu o le weekend nei o le asui tūlanga na o le awaenga ia la sa scaling masani ona manulu o le la koe whawhenga luenga umamaya ina ia lava le whainu no o le tūlanga na le la ia I le ngata I nei le tawhata I o pia ia a o kako ofisa umele leo ni uitua na ia lava le tiute tu ina tu vaenga ese o Samoa ia e me se foi vaenga ia le a pe ona tu fatisi ia I fufuanga mo to Samoa o le mtanga luenga a to el termine valu se lau fitu se fulu ma le tolu ai o le au whenga luenga a toa le na e o le spread le au whenga luenga I tono Samoa a toa o le termine le I whamautuina le whainu mea a toa o le au whenga luenga le la whaongai ai peo nau ta ua o la toa ma sinun malolo wiki e la koe o mai una whenga luenga le Kasi ang kamo le pole ang sa mo yung were saying on the lei fua inga rasa e koe fa kingo inga e fia o trata o no malo to Samoa. So this is why you didn't really have any plans to charge anybody in relation to having that parade on a Sunday, which is really not a legal thing because you do need a parade permit to carry out a parade, and there was a lot of drinking and a lot of disrespect and whatever was going on at the time. Does that mean if that happens or occurs in the weekend, you will be carrying out charges or arrests, if anything, that's out of the law? In this coming weekend? Yes, well, like I said, our intentions are we don't want to ruin the whole atmosphere.
the excitement there is in terms of the achievements here were achieved to Samoa. So of course we will arrest, but only in circumstances where makuai too extreme, but we will still continue to advise the public in terms of what they need to be aware of. But we do not want to be the ones ruin le fia le ese tatu watunu. But that doesn't mean ole wo fire to le ole out of control like we will step in when we see that. Wa ya le mta upetsa ona fati noise arrest. But arrest is going to be the last resort but the first ole message later to inatu is tauna fear responsibly. For you be mindful na ilato ole mai parade for ngaina le awala tele and also be mindful ai tu lango emergency si pe ona inga ye am tu tausi te ua yesim tu tausi mana omia na mai fal mai ale in the way ia le but ole tu langa ia ole call for ina ole tu alalo na le tu inat ole tato nga lu fa atasi ina ia tato enjoy umale weekend e o foi si mato mtanga lu ole foi ma te fi enjoy nga le ma lord to sa ia wa le ta uma to tato ole pali tu na foi le o le na fa abatu to fa adinga ile fu lela fa tete ko le fa nga ina tanga ma fa nga fa tsa o ela se tu la o fai ile o leo na to ile fu al tenda rest day so beta ona la nga lela fa pe ma ile tu o lela wa inform ile tanga la tele nta o lela na ma o ya ta na ve lunga tu la le fa mo le ole te mine o kele o ma wa tele tu lango le fua i ono le kwa tele mai ai tatia mai lam ta ku mai na le la to e kata no ya le ya ta on to ya ja to sai mai family wele e o le nta sa o mai mo pe nta mo le sto na ye pe pe nta sa o mai no ka mo to ia ole te mine o le e pe ona failo mai le autos to see o tafane ele ia se tarsanga wa o mai ai tatono le wa solulu ia solulu stofis fala e mauti no ala ole ai ai tarsanga tu ina ma wa le fo io operate mai na tu na ia o the same organizers ai sa tarsanga ia so le fo lai e fa mo o la to la va ia le la to tu ina mentorsa fa le tenta vale ia e fa lo mai le vele to mo ta ma di ai le tesi de ma di o sala ala manu ia sa la se li poti ia lo tu tanga lo ngai inisi fa le la ve ma nisi so tu la fono ma ku ia sa li poti mai ma nai so ile weekend nte lava ya so tau mai nei pono tato se fa mulia ela ka ko stats se ni si fa facile ia Trisha or Jasmine sorry in regards to the school Jasmine in regards to the school rooms is there any intentions by the ministry to set an outpost at the Samoa market so that they can address urgently and immediately any school road eruptions in that area? Ia sa alele ia ole tulanga na pento sila fier ka koma ke kile yu ko la ile official le so ona ole tato ma ke kile sa balalo le ka amata una fa ia ai ole tulanga na le ile tato no amata lia dole ia on tu atu foi ta sanga tanga lenga sala si mo se singa space tu il ti telefone tato tanga Any plans for just something that's temporary at least to? Well, temporary like ele kako kiuke traffic o lo fa kingo lava ia kulango kike masangi ngole awala
kai kuingo ia le foi lau koe whapopo koe ma le Kiukele General Police. Vaenga le, ia ma vaenga le bike unit. Au te pasika, te wila. The two students that were charged in relation to the parole, what are the charges? O le si le e, pe ona ile li poki o le mo li e le, o le arm with dangerous, i wingo le maa. O le mo li a mai e le to orua li. They were called last month. Ano wale no fionga le reila ia fulilo. O ame no mo mai ia o amo yanga ia tanga to ia o mulianga o yo o la ua ia sa ua mai le reili ia fulilo le ua mo lia le possession of narcotics o e tolu se lau 5 tolu ia la au maluana ia sa ua mai le galuega lea 20 tasi ia la tolu se tasi afe fa se lau ma le ono ia fatu ia o le foi sa ua mai e ia le tulaga o ni aupenga Wow, pena o le fululua lo o ia fo le senge pere le so. taimi nei la le i faatuina Le mo ise tupe. le ai la se tupu e sauli poki Ola le o mi ola au nei tupe la mo. tipu ia tatia mai lau fesili na le pele ia le fua ai e te mau ate whailoa Ola ma sangi isi veile ka mai mo siblings mo la familia. Ai la isi la au ka mai pe ka pe ia mala ke le. Nena le ka te ia. ia se i umanga siu ma nga le face size mo ka Papa amo dia me ale ko